Hari umugabo witwa Papa Yambi. Akunda guhobera abana bose. Akunda gusomera abana inkuru zibashimisha. Iyo abana bari gusoma aba yishimye cyane. Papa Yambi arabakunda cyane. Papa Yambi, Karameli, nabonye abana bazi gusoma inyandiko y'utudomo. Ni inyandiko y'abana bafite ubumuga bwo kutabona. Nibyo koko ukundisha abana bose gusoma ibitabo? nibyo koko, niyo mpamvu ngiye kuzenguruka Afrika yose nkundisha abana gusoma ibitabo. Ese urashaka kuza kujyana nanjye? Yeee, nta kibazo Papa Yambi. Turajyana na Mama Nina. Oya ntabwo tujyana, jewe mfite amababa, iyo mpumetse ndaguruka. Mahirwe, Papa Yambi nk'uko bisanzwe ahora atembera ari kumwe n'inshuti yacu Tonto Dani. Mbifurije urugendo rwiza, nizere ko muzagira ibihe byiza. Nizere ko witeguye. Twagiye? Mama Nina urihe? Bari kuguhamagara Mama Nina. Akira telefone. Mama Nina, bari kuguhamagara. Alo, muravugana na Mama Nina muri Rwanda Book Mobile. Hello. Yego. Nitwa Teta. Yego. Shinzwe umutekano wo mu muhanda. Mpagaritse imodoka y'ubukerarugendo irimo inyamaswa ntoya zivuye muri parike y'Akagera. Ifite umuvuduko mwinshi cyane n'idende rya Sofiya. Ivuga ko ije muri Rwanda Book Mobile. Mwaba muzizi? Izo nyamaswa rero ugomba kuzumva kuko zihorana umuvuduko mwinshi cyane ziruka mu Kagera. Ese izi nyamaswa zije gukora iki? Rero izo nyamaswa duherutse kuzisura muri parike y'Akagera. Zidusezeranya ko zizaza kudusura hano i Kigali mu isomero rya Rwanda Book Mobile. Muzakoresha ubuhe buryo? Uko tuzabigeraho dufite ibikoresho bitandukanye nitumara kuziha amahugurwa. Zizatwara ibitabo, zitware n'amagare. Noneho nizigera mu Kagera zibikoreshe mu gukundisha izindi nyamaswa gusoma. Ni byiza cyane, ni igikorwa cyiza. Murakoze cyane. Ngaho mudufashe muzitugereze hano muri Rwanda Book Mobile. Yego, turaje. Wow! Inyamaswa twari dutegereje ziraje. Mwitegure tuzakire. Ni karibu muri Rwanda Book Mobile. Bana ndetse namwe nyamaswa turabakiriye. Hari hashize igihe tudaherukana ubwo duheruka kubasura mu Kagera tugasomana ibitabo. Uyu munsi rero tugiye gukora inkuru ya yoga hamwe. Ni karibu. Izuba ryararashe rirasira mu Kagera. Rirasira mu nyamaswa nziza nyinshi ziba mu Kagera zabanje kurasira ku ntare. Intare isi guhumeka igira iti dumeke nk'intare. Twongere. Izuba ryakomeje kurasira
mu Kagera riragenda rirasira ku nyamaswa ndende cyane ifite ijosi rirerire ikunda kwinanura ariyo agasumbashyamba. Agasumbashyamba kari karimo kinanura nk'uko kabikunda cyane, kinanura gahereye iburyo, ijosi karitwara iburyo karinanura. Twese tugende iburyo, karongera karinanura ibumoso. Bana mudukurikiye reka tubikore hamwe. Karinanura kajyana iburyo, karinanura kajyana ibumoso, karagaruka gashyira kananwa ku gatuza gakora uruziga. Uruziga. Wow! Agasumbashyamba kumva kameze neza, kari munsi y'igiti cyiza cyane cyitwa umunyinya, kirekire gikomeye. Igiti cyari gihagaze gutya. Turazamura amaboko yacu hejuru, ubundi tuzamura akaguru k'ibumoso tugashyire ku ivi ry'iburyo, twongere duhinduranye, tuzamura akaguru k'iburyo tugashyire ku ivi ry'ibumoso. Aha! Muri icyo giti hari harimo akanyoni. Akanyoni karangije gahita gahaguruka, duhaguruke twese. Akanyoni gahita kaguruka kagira gutya. Karaguruka, karaguruka. Tuguruke, 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 tuguruke. Duhindura akaguru, tuguruke. Uko izuba ryakomeje kugenda rirasira mu Kagera, ryaragiye rirasira ku nzovu. Inzovu ni inyamaswa nini tugira mu Kagera. Inzovu rero yari irimo yinywera amazi imeze gutya, ikunama ikanywa amazi, yarangiza ikota izuba. Ikunama ikanywa amazi, yarangiza ikota izuba. Yego, twongere. Yego. Aha, nguko rero uko inzovu yo mu Kagera inywa amazi. Inzovu rero ifite inshuti yayo yari iri ku ruhande yitwa imparage. Imparage ibonye ukuntu inzovu iri kunywa amazi, irangije nayo ihita igira gutya, warangiza ukajyana amaguru inyuma. Aha, ukaba imparage. Uko izuba ryakomeje kugenda rirasira mu Kagera, habaye utunyugunyugu twiza twagendaga tuguruka mu Kagera, twiza mu bicu by'Akagera, tumeze gutya. Twese twicare tuguruke nk'akanyugunyugu, tukajya tujya tuguruka gutya turirimba ngo bekanyugunyugu k'amabara meza, icyamango kaze nkagira inshuti. Uko izuba ryakomeje kugenda rirasira mu Kagera, ryarasiye ingona. Ingona yotaga izuba imeze gutya, iryamye ireba hejuru gutya. Bana rero mwakoze, twagize inkuru nziza ya yoga ndetse n'umwitozo wacu wagenze neza. Namwe bana mwajya mukora aho muri hose. Rero iyo turangije gukora umwitozo wa yoga, dushyira amaboko yacu ku gahanga gutya gutya, twarangiza tukavuga ngo namaste. Mwakoze cyane gukorana natwe umwitozo wa yoga. Mama Nina, mwakoze cyane kwakira abana n'inyamaswa hano kuri Rwanda Book Mobile. Bishimye cyane ko mwabakoresheje umwitozo wa yoga mukanabigisha gukora inkuru. Mfite ubutumwa bw'inyamaswa rero zambwiye ziti zirifuza ko mwazihereza ibitabo ndetse mukaziha n'amagare kugira ngo zisubire muri pariki y'Akagera zigende zisomere abana ibitabo bifashishije amagare. Nibyo koko,
dufite ibitabo hano twabateguriye turabibaha mubijyane inyamaswa nazo zijye zisoma kandi namwe bana mudukurikiye mujye musura amasomero y'aho mutuye mujye musoma gusoma ni byiza mukunde gusoma. abana muze mu isomero mbafitiye ibikinisho byiza tugiye gukinana. abana mbahaye ikaze nizere ko mwagiranye ibihe byiza na mama Nina mu mwitozo wa yoga kandi ko mwaherekeje inyamaswa neza zisubira muri parike y'Akagera. abana nk'uko nabibabwiye rero uyu munsi tugiye gukora ibikinisho byacu by'uyu munsi ukuntu tugiye kubikora turifashisha kano gapapuro twifashishe n'amabara agiye atandukanye. igikinisho cyacu turaza kucyita izina niturangiza twandike n'inkuru yacyo. nizere ko muri bubikore neza tugiye gutangira. abana nk'uko murimo gukora ibikinisho kugira ngo muzabe ababara nkuru beza, uyu munsi nabateguriye inkuru nziza, inkuru yitwa uwo uri wo wese. ni inkuru yanditswe na Mem Fox, yashushanyijwe na Leslie Stubby. umwana muto uwo uri we wese. aho waba uriho hose hari abandi bana batoya bameze nkawe ku isi ahagiye hatandukanye. uruhu rw'imibiri yabo rushobora kuba rutandukanye nk'urwawe, n'aho batuye naho hagiye hatandukanye n'aho utuye. amashuri yabo ashobora kuba atandukanye n'aho wiga. hanyuma ibihugu byabo nabyo bigiye bitandukanye n'igihugu cyawe. ingo zaho cyangwa se ubuzima babamo butandukanye n'ubuzima usanzwe ubamo. hanyuma n'indimi bavuga nazo zigiye zitandukanye n'ururimi rwawe. ariko hari ikintu kimwe, mu mitima yabo hameze nko mu mutima wawe. aho baba bari hose, uko baba bameze kose ku isi hagiye hatandukanye. mu mitima yacu ni hamwe. inseko yabo imeze nk'iyawe, hanyuma n'igitwenge cyabo kimeze nk'icyawe. uko bababara cyangwa se uko barira bimeze nk'uko nawe urira. aho baba bari hose, uwo waba uri we wese ku isi yacu hagiye hatandukanye. mwana muto, igihe uzakura, igihe uzasaza, uzaba utandukanye n'abandi. aho waba uriho hose, uwo waba uri we wese muri iyi si yacu nini, ariko wibuke ikintu kimwe: ibyishimo, urukundo, byose ni kimwe. kubabara, kuva amaraso, na byose nabyo ni kimwe. inseko ni imwe, mu mutima ni hamwe. aho waba uriho hose, uwo waba uri wo wose, n'abo baba ari bo bose. aho ku isi yose abantu bose bameze kimwe mu mutima, inseko n'urukundo no kubabara. wowe mwana, aho uri hose n'uwo uri we, ukunde gusoma kugira ngo twese tuzabe bamwe. murakoze cyane. inkuru nabateguriye yitwa uwo uri we wese. nyuma yo kubasomera inkuru abana, tantine Riri yambwiye ko mwarimo mwandika namwe inkuru. ninde ushaka kunsomera inkuru? ninde ushaka kunsomera inkuru? reka
teta adusomera inkuru yacu y'uyu munsi. My name is Tracy. I love my family. They take care of me. We take care of each other. We are 6 people in my family. My father works in Usumu Nessa company. My mother stays at home. The firstborn is Ruth. The secondborn is Lily. The thirdborn is Davina. The fourthborn is Kitty. The fifthborn is Happy. And the sixthborn is me. We are 6 sisters. Bye. This is the end of my story. Nasoma, nasoma, bana tuvamo ubumenyi dusoma. Nasoma, nasoma. Oh yeah, nasoma. Soma, soma. Wasoma. Soma, soma. Wasoma. Soma, soma. Yitwa soma.